Reka nongere kandi mbaramutse mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu aho muherereye hirya no hino. Reka mbashimire cyane kuba mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi nkuko tugenda tubibashikiriza. Wowe utarakanda subscribe urashobora kuba uri mushasha utarakurikirana ibiganiro byacu. Reka ngusabe gukanda subscribe kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu umunsi ku munsi nkuko tugenda tubibashikiriza. Amazina yanje nitwa Muragwa Moise. Kaze muri kino kiganiro nkuko mubibona iruhande rwanje ndi kumwe n'umusore legend, umwe mu basore bandikisha amateka cyane. Mubona ko yambaye n'amahuza adasanzwe kuri uyu munsi. Abantu bakwibaza ati se uyu mugabo n'umusoda akora iki? Ariko ntabicisha amatsiko, reka muheze umwanya bashe kwidondora tubwire uwari warakoreka manze nkuramutse musore. Murakoze cyane. Umeze neza? Tumeze byo. Kumbona aho twika se niyitenira bimeze gute? Nibisanzwe gusa. Nyine abayibereye aho ngaho tubone bisanzwe. Hari abazi kubona iyi foto bakagira ngo wenda ukora mu ngabo z'igihugu. Oya, urumva yuzu ni bisanzwe. Kuko nyine urabona ibikorwa ingabo z'igihugu zikenda zikora bishimisha umuntu wari wese bikamwatira, ukumva no kuba wakwambara umwambaro usa n'uwabo uba wumva nyine vraiment uri fier y'icyo kintu usa n'ico, niyo mpamvu. Reka dutangire rero twibwira abantu bose badukurikiye muri aya masaha. Nguko bisanzwe benshi baranzi n'abatanzi, je nitwa Ruganzu Christophe. Gusa abantu bakuze kunyita Modric, sinzi impamvu umukinyi w'umukoro wacu. Byo zaravuye kugira ngo bakwite Modric, nuko se wenda uri umufana w'uwo mukinyi? Nje ndo umufana w'igiti ciwe gusa, sindi umufana wa Real Madrid. Ndo umufana wa Modric w'igiti ciwe cyane cyane yari iwabo mu gihugu muri Croatia. Abantu bashatse ngo gushanya wenda urabona ngo tugiye gusa, sinzi icyo bibanze cyane nawe kintu mupira kugira ngo wenda ushobora kuba ufite talent nk'izi yewe usanga ariyo mpamvu bakwitwa ngo umupira ndawukinaho mu busaza nyine ndawukina ngo gushaka amapeti nyine. Ubusaza guteswa umuntu kiri umusore da? Oya, kuri Imyaka iburaya tuba twaraseze. Ubu ngubu mba ntoza nka Arsenal. Imyaka bado umutoza wa Arsenal. Hanyuma se mu buzima busanzwe usanzwe ukora iki? Abantu bakuzi mu bihe bintu bitandukanye? Mu buzima busanzwe mu by'ukuri njyewe ndi umukomedi. Nicyo kintu urumva niyo activity principale mu bikorwa byahanze abantu wenda bukenera kumenya no kumva no kwishimira. Je ndi umukomedi ariko kandi sometimes usanga nyine turakijijwe, turi mu nzu y'Imana, niho twarerewe niho twakuriwe. Umva ndi umuririmbyi mu Chorale, ngasubira nkaba n'umuntu umusonorizateur ukora ku byuma nyine hari mu rusengero. Hanyuma uruvuze yuko ukora ibijanye na comedy, ibya comedy ubimaze mu myaka ingana gute kugira ngo tubashe kwinjira no mu gihe uratubwiye yuko usanzwe unakora n'ibijanye n'indirimbo, uri umuririmbyi, usanzwe uri umusonorizateur muri eglise. Comedy waba warayitanguye ryari dutambuka? Mva comedy maze mu myaka myinshi gusa icyo gihe ntabwo zari ibintu biri official ngo tubigira umwuga. Twabikora ari nko gukenera gusetsa abantu kandi bigahita bigenda bigashiriraho nko kuva mu 2011 12 13. Urumva icyo gihe hari amakomedi twakoraga yo ku ma audio dukoresha telefone, nta terambere ryari tugasukumiza audio zigahita zikwira ahantu muri ya matelefone y'amatushi. Naho niho byatangiriye, ariko ubu nyine nyuma muri myaka ya vuba tuza kubigira umwuga nyine ibintu nyine biba official nyine birakomera. Wenda kubijanye na comedy turaza kubigarukaho nyuma. Reka utubwire life story yawe kubijanye n'ibya Chorale. Ndabizi yuko uri umu legend muri Chorale kandi abantu benshi bakuzi mu bintu bitandukanye bijanye na Chorale. Chorale wowe waratanguye ryari, byakujemo gute? Urumva Chorale cyane yari nka condition cyangwa se wahari umuhamagaro agasura kandi akaba n'uburyo abapeti mwese mu muhanda mwategezwa kuja muri Chorale. Wumvaga utabaye muri Chorale cyabari gisebo cyane cyane. Je nije muri Chorale mu myaka za 2003 abanyazura bamaze nk'igihe bahurutse Ruguru. Twahise dukora Chorale y'abana. Chorale y'abana. Ubwo mpita ntorwa kuba umuyobozi. Shika muri Chorale y'abana. Twakoze imyaka mike nk'imyaka 2 batuzamura muri Chorale nkuru. Uvuze yuko ari umuyobozi muri Chorale, ni ikihe giti warujejwe muri Chorale?
muri korali y'abana natangiye ndi umuntu ushinzwe gukoza inkwi turepetera kuko twarepetaga ijoro bagakomeza umuriro. Aba bari muri Kongo nabaga mpagarariye abandi bapeti nyine abandi basore twanganaga mu gukongoza inkwi z'imyase z'imikarati z'inendu z'ibindi tukazirunda mu rubunga abyo bita mahombi kuri none tukaza gukomeza twarangiza tugakubita ingoma nashingwaga no gukubita kengeri ya korali mu muhana yamagara abantu kuzabire bwo buyobozi niho natangiriye ariko nyuma mu minsi mike baza kumbwira umukonditeri ugira nka gatatu kubera iki mwari petega ijoro nta bundi buryo kuko abantu birirwaga mu bikorwa usanga baragiye abandi bagiye gutema abandi baremye amasoko ya kure bagataha ijoro wumva manywa nta mwanya wabonekaga nico gihe n'ishuri wasangaga cyane cyane amashuri ya ruguru twiga primate. Uvuze yuko watangiye kuririmba uba n'umuyobozi kuva 2003 abanyabyura baje bari bamaze iminsi barashitse nigo cyane baturoje muri mudu yo kugira ngo nje ninjire korale. So umaze kuva muri korale Musingi bakabazamura mu rusengero mukaje muri korale nkuru y'urusengero hoho byari byifashe gute byari bimeze gute? Umva byari bimeze neza cyane batuzamuye turi nk'abantu bakeya muri Musingi tuzamuka muri korale nkuru. Narabyishimiye cyane kubera ko twajaga kumikutana ahantu kure yo kugenda nk'amasaha 3-4 ikintu cyanezeza cyambere twashika ahantu mu muhana wabere nk'umukutano bakatubwira ati mwebwe inzu mupangamo n'iriya ba nyirinzu bakimuka bakaja ahandi ikintu cyanezaga bakatubwira ngo tuje gupokera inyama. Watangiye korale uri muri Kongo ubu ngubu ubarizwa mu gihugu cy'u Burundi. Korale iyo muri Kongo ugeranije na korale bunyine uri mu y'u Burundi ihagaze gute difference iri? Hariho itandukaniro rinini cyane kuko korale twaririmbaga muri Kongo muzo kuri nabonaga ko ari korale twaririmbaga indirimbo ugasanga abantu bari indirimbo baziga bigoye ariko mu kuzirimba zikafasha abantu cyane zigafasha abantu kuko twigaga indirimbo tutahinze twigishwe n'abandi umuntu cyane igihe cya grande vacances abantu bigiraga i Burundi hano bakaja kuba bafite amakaseti bakaja kuba bafite indirimbo bazanye za makorali yanga Bujumbura nazindi zo mu Rwanda mukumva n'indirimbo vraiment zifite ibiro mwaziga mukumva mwanazirimba mukumva zigenze neza cyane ariko nyine nubwo abantu nyine bateye imbere nyine habaye terambere rikomeye natwe turanga mfite indirimbo muri korale yanje zanje na compose n'izindi twakoze en groupe ariko kandi zirandirimbo nizo twari batwumva ziri mu amavuta yose ariko izubu nyine nazo usanga nyine ari indirimbo zirimo ikintu gihimbanye ubuhanga cyane no kuririmba imirimbire ya kera ntabwo yarimwo abantu bafite ubuhanga bafite technique nta batekinisiye gusa nyine ubu nyine usanga nyine abantu batembere mu kurimba kubera kugenda bameliore bahura n'abazungu n'ibikibabona bagenda barebera nyine ahisigeze. Hanyuma kuri ubu ngubu ubarizwa mu korale? Jewe mba muri korale yitwa Chorale Betere yo mu rusengero rwacu rwa hano nyine bitwa Bethlehem. Hamwe korale yo yatangiye ryari uhoho baguhaye izinshingano ko ndumva kuva kera yuko wari mu bantu nyine b'abayobozi n'ubu ngubu uracyari umuyobozi nkuko byari biri kuva kuri muri Kongo? Mba naje gufata ubuyobozi hano nyuma kuko dushika hano twase turi abantu benshi nyine urazi naho ubuzima bwa abantu bahunze ari benshi cyane korale yagiraga abantu benshi noneho dushitse no kugira ngo bakwakire muri korali byabaga bigoye wandikaga demande bakazayirengagiza ugasurukishuza bakaguha condition kuzoza gukora visite muri repetition nk'inshuro nka 5 ku ya gatandatu bakakwiyegereza umva sinashikaga mbo muyobozi umva nari umuntu nyine ukiraho nk'igisirikare nari kuruto. Ariko ubu nyine kuva icyo gihe nyine mwandika amademande twayigiye kuri ubu ngubu ho bihagaze gute? Urumva nyine abantu bagiye kubera nyine ibisikanya bagenda babunga baja hanze abide place basubira ruguru abagira gute twagiye twinjira buke mpitamba umuyobozi konditere usanga indi manda mbaye president konditere gushika no munsi. Hanyuma twisunga ibikorwa byanyu mukora iminsi yose nabonye na kuri channel yanyu hari indirimbo nshasha mwashizeho za korale hanyuma nashaka utubwire muri make kubijanye n'indirimbo mwakoze mwamaze gukora album angahe muri korale yanyu? Chorale yacu dufite album 2 imwe igizwe n'indirimbo 10 iyindi igizwe n'indirimbo 8 hanyuma twazikoreye nyine audio visuelle zifite audio na cassette visuelle zose ziruzuye. Iya mbere twayikoze 2014
dukora visuel ya 2015 nabumva ya kabiri nayo twayikoze 2018 dukora visuel yayo 2019 umva ni album zibiri kandi zifite indirimbo nziza cyane. Muri zo ndirimbo nkaho mu legend uzwi cyane muri Chorale kandi wagejeje ikintu cyiza cyane abantu benshi bashima, aho harimo indirimbo zawe barahimbye ubwawe canke mufite groupe ijejwe guhimba izo ndirimbo? Ya muri zo ndirimbo ndatekereza ko harimo indirimbo zigera nko kuri zine nakoze ubwiti cyanje, hakaba n'izindi twagiye dukora groupe, hakaba n'izindi nazo wasangaga umwe muri twe arayizanya akatubwira ati izi ndirimbo nizo nakoze. Ku rugero nko Mupeti nitwe twamutoje, nitwe yakuriye mu maguru yacu. Mupeti bita Kimazi ari muri Australia, hari indirimbo ziwe tugira muri cassette yacu, n'abandi na Petit Frere wiwe Christophe, n'abandi ba Merci Rutare bagiye muri Amerika. Urumva harimo indirimbo zine ziwanje. Kubijanye n'indirimbo bivuze ko hariho nk'indirimbo zine zawe ushobora kuba warahimbye, bigutwara umwanya ungana gute? Si imihimbire yawe imeze gute? Urafata umwanya ukandika? Ni ibintu byizana bigenda gute? Byukuri ntababeshe, indirimbo nakoze ico gihe hari indirimbo imwe niyo nafatiye umwanya ndandika, indirimbo yo ngo narababariwe, ariko izindi ndibuka hari indirimbo imwe yaje ndi koga ndi muri douche pita nambara vuba ndagenda pita nandika nishyira nano nyine kugira ngo wenda amagambo ataje kungenda. Bwarakeye gutya mpita nishyira muri Chorale turayiga, numva ni ibintu byizanaga. N'ubu sura cyahimba nkuko bisanzwe cyane birasa n'ibyagabanutse? Mu bintu bijyanye na Chorale sinabikomeje bitewe n'ibikorwa nari ndimo byinshi bitandukanye, gusa n'ubu ndakomeje, ndetse nabijyana babwiye bijyanye na comedy. Hari uburyo tugira club hano yigisha abantu ibintu by'umuco wa Kinyamurenge, nazo tuzabikora ikindi kiganiro nimwabishaka. Hari indirimbo nagiye nkora ndazisora, imwe niyo yamaze kuja agaragara, izindi sindazi kubonera umwanya wo kuja muri studio zivuga ku mateka y'Umurenge zidukumbuza iwacu. Umva igikorwa kirakomeje byo guhimba vraiment ndacyabifite. Hari amakuru avuga yuko iyo abantu baririmbye bari hamwe yari nka groupe biza kurangira ari uko bamwe bagiye muri carrière solo. Ntiyo bari imwe mu mpamvu zoba zaratumye uva muri iyo Chorale kugira ngo ubashe gukora ibintu zawe ku giti cyawe? Oya, urumva izo nakoreye ku giti cyanjye hanze ku ruhande ni ibintu bidafitanye raporo na Chorale, ni ibintu bijanye n'umuco, ibintu bya culture yacu ya Kinyamurenge, abari inyigisho, ari amasketch, ari ibintu bijanye no kuririmba zira ndirimbo za gakondo. Urumva bira bintu nizogaragaza ko nasotse nataye umurimo turi kumwe. N'ubu tuvugana twari tuvuye gutegura muri repetition. Ariko arabavuga wenda ati umwanya munini uheza ibyo bindi bikorwa gusumba uko babiheza Chorale. Bihagaze gute? Abantu babyakira gute iyo bumva yuko uri mu bindi bintu wenda Chorale ukayiheza umwanya mutoya? Abantu bazumvise bozumva ukuntu nyine kutari kwiza, ariko siko bimeze. Gusa bagufatirwa sanga umuntu agiye mu kazi binafsi kiwe ko muri family, abantu bakabyita ko ari bya bindi bintu nyine watembeyemo wahisuta Chorale. Ariko Chorale je mbona ntazoyiheba vraiment, sagaza dusingiriza n'abana bacu n'ubuko ndabona nyine tugenda nyine dutera turenguka. Carrière solo yo ivuga iki kuri wowe? Kuri jewe ndumva nayo vraiment no yiha umwanya munini, kuko urabona aho dutuye ntituzamana n'aba bacu, kuko ku rugero ndakubwira nk'abo bantu benshi batandukanye twatangizanije, abenshi nabamaze gukwira henshi hatandukanye, kandi ko barayikora ku giti cyabo kandi bikagenda neza. N'ubu ndi umuhamya banankurikira, n'abahamya banje bazi kuko ibyo bagezeho nizo bakoze, twabigizemo uruhare mu kubazamura bakiri batoya impano zabo. Mbere yuko tugarukaho dushobora gusanga bihangano byanyu nka Chorale, hari icyo Chorale kubwawe yoba yarakubwejejeho mu buryo bujanye n'amafaranga cyangwa se mu bindi bitandukanye kugira ngo ube Ruganzu Christophe uyu munsi? Ndabishingira intaye kabisa, ndabivuga kuko Chorale yaramfashije cyane. Jambo ya mbere n'abantu benshi baba mu Chorale mu nsengero zabo ni benshi, ni bake batabamo nk'abajene, ariko kandi ku bintu bijanye no nanje ku giti cyanje Chorale yaramfashije. Jambo ya mbere yaramenyekanishije, kindi kandi yari iranzamura ingira umuntu imbizina mari kumpa nezina muzukuri. Kubijanye n'amafaranga sino yavuga kuko arayo murengera, ariko kandi imikorwa twagiye dukora bya Chorale twagiye tunaboneramo nyine n'uburyo bwo kugira ngo
wenda ube wobaho umwanya nyine nti wo kwifuza uri kumwe n'umugwi nkuriya uyoboye ngo ugende isereri uri kumwe n'abantu mukorana cyangwa ngo ubure ico wambara cyangwa ico utamira. Twavuga muri iyi carrière musicale imyaka ningahe uvuye ubona yuko umaze uririmba muri Chorale? Bo cyane cyane nakubuye kuko twari tutarinjira muri mood ya Chorale nyayo. Ndavuga tukiri hari hakurya twarabitangiye umva imyaka myinshi ariko cyane kuja muri carrière ya Chorale ndashobora kuvuga kuko kuva 2006 2007 twari muri iyo carrière ya Chorale musicale kugeza kuri uno munsi. Hanyuma ibihangano byanyu ka Chorale abashaka gukurikirana indirimbo zanyu mwaririmbye birashoboka ko ari ubwa mbere wenda ashobora kuba bumvise yo kuyo Chorale ibaho, hanyuma ibihangano byanyu babisanga he? Urumva hariho channel biri ku macano nkangahe atandukanye. Hariho channel yanditsweho nyine Betel Choir kuri YouTube, kabaho na channel yanje binafsi yitwa Burahimu Comedy, niyo nkoreraho. Urumva iyo channel nayo izo ndirimbo bayikanze warashobora kuzironka. Hanyuma kuki zije kuri channel zibiri zitandukanye kandi hariho niya Chorale? Urumva icyo kintu ndagisobanura neza. Hari ukuntu abantu badukorera indirimbo twajaga kuzitora i Bujumbura, ibintu nyine byo gukoresha amacano byari bitaratera imbere, ibo babigira kugira ngo baguhe indirimbo ugasanga yacano nibo bayicreate ya mutabizi. Twe twababwira gusa hari nka mbere ti munazi dushire kuri YouTube abantu banze ko barasaba oruke ibintu by'amacano ntabwo tuzi tukamatumira ati twebwe abantu banze ikintu cya mbere ukora. Twakoranye nabo baragiye barimo n'abantu bakoze support badukoreye support baradufasha badusavye indirimbo. Wa muntu rero agahita afata kuri channel yiwe akazishiraho cyangwa akamandika gusa izina rya Chorale akamakera ya channel ntizoje ibindi. Noneho twe nyuma tuza kwireta uruva tutazi koko ziri kuri channel yitirwa Chorale cyangwa yitirirwa we, nyuma nawe wafata za ndirimbo ukazishira kuri channel. Ariko nyine twaje kubikusa nk'ababikosora muri no myaka ya vuba bizasubira. Uze yuko mumaze kugira album zibiri za Chorale, ubuse murateganya gushira iyindi hanze muri iyi minsi? Bo nta date ziri fixe nyine kuko twokora muri uku kwezi cyangwa muri uyu mwaka, ariko biba biri muri projet ntibishobora guhagarara. Birahari. Hanyuma reka tuvuge gatoya kuri comedy. Ubuze yuko nayo ari ibikorwa ukora bijanye n'imico zose ukabikora. Hanyuma comedy ho ibikorwa byawe wenda tuzofata undi mwanya tuze kubiganiraho mu buryo burambuye. Ibikorwa byawe babisanga hehe? Tuzana kugera no ku musozo w'ikiganiro. Murakoze cyane. Ibikorwa byanje muri industry ya comedy bo bisanga nyine kuri ya channel yitwa Burahimu Comedy. Burahimu Comedy niho hariho ibikorwa duhakorera cyane cyane no kuri Facebook. Iyo page irahari gusa ntabwo niyo tukikora, ntabwo iririshe cyane nka channel ya YouTube. Uko icyo dukoze cyose dushira kuri channel ya YouTube niho babisanga. Sawa bakunzi bacu nkuko mwabyumvise twari turi kumwe n'umustar legend umwe ukomeye wandikisha amateka cyane hano iwacu mu buryo bw'indirimbo, akina comedy ndetse n'ibijanye n'imico yacu akinyamurenge, ndetse afite uruhare rukomeye cyane. Kuri ubwo rero mwebwe mwese mwari mukurikiye ibiganiro byacu, reka tubashimire kuba mwafashe no mwanya kugira ngo mukurikirane kino kiganiro, mbibutse kugira ngo mubashe kugisangiza abandi kugira ngo babashe kugera kure, kandi mbibutse no gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha mubashe kubigeraho kandi no kubikurikirana ukuri kwamye. Papa Christophe, reka ngushimire kuba waduhaye no mwanya uzakigo kugira ngo tubashe gukorana kino kiganiro. Nizera ko n'ubutaha ntitwagukenda tsosubira kandi twakorana cyane. Ndahari kabisa kubwanyu, ndahari kandi sinzabatenguha. Ubundi nanjye ndabashimiye cyane kuba mwateguye iki cyicaro kugira ngo tubashe kuganira no kuganiriza abakunzi bacu. Asante sana. Murakoze.